Jaran nu aing mah. Oh jaran no. Kino. Kita sebut nama itu ada. Mana tuh? Ting kemarin nasi budak teh tanya. Seharianan Pak nama Wah CS. Sama nih. Berapa tuh wow sete ih. Kesana gitu ih. Doraka sih. Wah, harus tuh wah. Balik sekali itu. Balik. Aing tah ule. Wow. Ini ampun Syariah mah ih. Oh, ule. Hey. Balik ke aing. Anjir, coba gunungan hirup teh. Buruk adik. Buruk adik dia orang main lantai. Gunungan kitu. Saya hirup teh. Ting sebal aing. Anjing. Buru-buru naik. Urang nang main yang tayan teh. Bruh. Jeruk tadi. Huh? Iya nah bawa Ini sama. Anjing meni jenuh kehirupan teh. Oh no. Sudah arek. Ulin kabar udak. Mumpungkan hujan lompat. Hujan kan. Lompat Ari Dodi kenapa ya? Nah, lihat tuh catrot kieu ningan. Cucret kehen. Wah, Catrot. iya. Tuh, main yang tai teh. Lu kumaha main yang tai teh? Bruh. Ngecingna. B. Awan. Oh. Si bula kehen ucing lain meta dikecup. Oh. Sudah pentingnya sih ya? Wah, aing. Kumaha teh mainna aing teu nyaho Pokona mah maneh jangan anu kieu aya tisahan, ke aing nyanyi yang tai. Huh? Oh. Buru-buru nunggu. Buru lah. Ya tisianya. Sok mah. Tong mari ya tong bedegong, kayu manis disangkai orang sombong. Sombong licin buan yang tai. Embaba. Jangan soto. Bener nih, kok aing ucing bener. Siang ucing. Wah. Ayo bulan, nalung. Anjing, kebugang. Bulan. Mali ya tong bedegong, kayu manis disangkai orang sombong. Sombong linci bu anili yang tai. Embaba. Sama mbak aing ribut tadi kebukaan noe aing mangit. Balik aing balik. Siada. Balik ke mana bekerja ke bapakna sia ripus ya. Barang balik. Teh atuh sia tah minta maaf ke. Ari Dodi kenapa Tinggal lihat tuh. Cacot gitu dengan kumaha teh mainna aing teu nyaho Pokoknya mah sia engke jangan anu kieu. Hei, buludu gua. Tong mari ya tong bedegong, kayu manis disangkai orang sombong.
Oh, bener kan? Tong mari mari ya tong penegong kai mas.